Play Pibaro, ipinang sabay pi sa kayit kami, pagkikubol baman kasi. Kaseng Meghalaya People's Social Organization, kelakar part eka sorkar bakannya rap 90% naka MHIS yaki basya asumar naka jingpang COVID kat kendai. Kanong ilam kaseng kakong di sungo kalaong, malasaki eka jingjur, kibasya kta hau kenyang, adu baki pait ba ikla syam jing naka jingram kabay sumar. Bat namar kata kala kentu sorkar bakan ay jingrap kambun naka MHIS kenang menyerap iki bapang kibastom hakum ke Nigapor. Mina kalian ginang siyang sinang ng kabli unyo ka unyo school nida kajing sokya. Aba niyo iba man kasnya ki social media kajing yak ki video kabla asya khay. Te nibo kajing kerpat ba kajing kentu ya kasaka bakan shim kya na ka MHIS kan dan didak na ka 75%. Namar ba kibon kinong yin kibentuk hapaden kani ka pandemic kimla ban nitre. But hakani ka po hi kada ka ba haya ka no kolong yen go batin la ban pang ya kisa ka bon ban siya ka bin to bon ki hospital ka bil jung ki bala yak ka poy de ki la ka de ko ja tini kan bo ka jing kan to ya ka sarka bakan le ya ka ka badon kam na ka diam jota nang ba ki pa ja kan so na masisen na ki bahayen ki la yak ka bil dang hapan siya ki ba yen kami ka jing shen shitong jung ki tini kentujo batin balikyang ya kasarkar bakade ban de na magdor ya kanya bayi kitu ki patient ki bala declare ban de bala declare ba ki positive patient kin what no ya ka na ka MHIS ka bat ka juga tolong mo 75% nang ba kan posting mo ya kanong yang na ya ka to ka ta ki jo renew ya ka man ba de ka po kila da kim pendan kam hakan ka po kan salong ways ya ka to ka tin tentu ya kasarkar bat ni ban kya ya ka